kanalda. Çevirçilikte şu 19 yıldan beri tigip atam. Bu maşinkalarda İnsan Leyla'nın fondudan proyektten utup algamın. Kalgan maşinkalarımda Bişkekte bayağı sex işletkemde o şaqtan alıp kelgem. Ayılgap geli hazır ayılda şu kızlardı jumuş menen kamsız kılıp şu jerde işlep atam. Çapan, jelek, köynök, sportikalardı, kostyum yupka, kostyum şım, polni barjok tigerim, paltolardı tigem. Hazırgı momentde tölkö jelek menen deme çapan tigem. Sezon baştaldı hazır. Kalın köynöktörgün sezonu şunday. Otuz 5 yaşdaman. Atım Asılkan. Aşırılaca bizge köpdegen nerselerdi үйrötüp, tigүүнүн түрлөрүн үйrötөt. Ошурda jelek tigip atabыз. Burada kroylardan tikemiz dayar kılgan kroylarda şımdardı, kokuru başkalardı, koynuk, tegirsin türünü көп öğrendiğimiz. Faydası жақшы, öz üçün dağın kiyimlerdi tigemiz, ballarım üçün көп şımdardı, ayrıkça erkek ballar üçün şım көп gereken. Ballarıma kıyla bazardan bir şımdın akçasına men özüm tigip bergende 2-3 şımdı tigip beretken. Men atım Gülsayra, men internasional ayının turgunu bolamın. Ejem bolot buyaq. Anan men özüm mektepte işteyim, mugallim bolup. Anan koşumça aylık bari bir jaş ögө жетпейт экен, koşumça şunday buların işlerge jardam berip özüme koşumça eme tabam da, доход табам. Men обычно мына аверлокта иштейм. Аверлок бул тигиштердин чекесине бекемдеп, эме кылып берем, мындай эстетичный кылып бере турган машина. Мунун 3 тийби бар. Азыр сезон, кышкы сезон башталып, колтукчалар, эме чапандар башталды. Мага азыр иш азыраак. Ишке барам, анан бош убакта түштөн кийин кечинде анан келип, мына ушул булардын жыйылган кройлорунун эмелерине аверлокко сала турган жерлерине аверлокко салып берем. Биз өтө ыраазыбыз, жакшы, бардыгыбызга жакшы эме. Айлык деле карап отурбастан, кошумча ушундай бош убагыбызды эме үнөмдүү пайдаланып, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө киреше табууга бул эжем иштери бизге жакшы жардам берет да. Ушул жерди сех кылмакчымын. Бака аласа, ustalar boşaltpasa betişip atıp. Bir 7-8 maşındı, orundu seh kılmakçımın. Buyursa, boş gelinlerdi iş menen kamsız kılabız.